Yo niga maniga wa Nufia bimeze bite? Yo ndakubona shaho urimo kugenda shaho we niga. Ya ubu ngubu turi kumwe n'umusore witwa Dieudonné Kinufia. Tugiye kumubaza bimwe mu buzima bwe, azajya dusubiza ubuzima yabayemo kuva avutse kugeza anganya uku nguku. Kinufia ryavuye hehe? Kinufia bituruka muri novo yitwa The River Between. Ya The River Between se ku bantu batigeze biga ibyo ni nk'ibiki bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga umugezi wo hagati y'ibintu bibiri. Umugezi wo hagati y'ibintu bibiri. Like a mountain or hills, imisozi cyangwa se udusozi dutoya. None Kinufia ushobora kuba umuntu akurebye yabona uri nk'umwana, watubwira ufite imyaka ingahe? Je mfite imyaka 31 musaza. Imyaka 30 ingahe? 31 ko iyo myaka yose ko? Imyaka 31 ndaho ndashaje mari gendo wo muri 80. 31 ufite abana bangahe Kinufia? Umugore yarantaye nta numwe. Nta mugore ugira yaragutaye? Byataye. Urateganya gushaka umugore ryari? Imana nibishaka tu. Imana nibishaka. Katubitega amaso igihe uzamushakira. Ahangaha narinda ahantu nyaburanga ndi gufata ifoto. Nasuye n'ibitaro. Iki ni ikigo nderabuzima kiri aho bita Icyahinda, ni muri Nyaruguru. Iyi video imaze imyaka irenga 8, so niyo mpamvu mubona amashusho adasa neza cyane, ariko murabona ko ntacyo atwaye nyine twakoresheje uko dushoboye mu bushobozi twari dufite. So nuko natinze gutangira kubibereka, ubu ngubu tugiye kujya dukomezanya n'ibishyashya. So ndahera rero ku byo nari mfite dukomeza mbereka tuwa. Aha rero nari ndi gukata akaziki murabibona. Kuva na kera nahoze mfite vibe za danger, nuko nyine bahora bandogera bati one day umurozi azapfa.